İkinci tut. Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мал чарба көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Экран астында турган ушул музоолуу уйлар, бооз кунажындар, жаш кунажындар сатууга чыкты достор. Назар салып көрүп туруңуздар. Мынакей желиндери, үрптөрүн көрүңүздөр, сүт чыгышын караңыздар. Алдыда сааптагы көргөзөт, чаканы теше турган уйлар экен мынакей. Каналдарын көрүңүздөр, ээси бизге жиберди, маалыматты угуңуздар. Кече да киргизген, кечеги уйлар сатылыптыр достор. Бул башка уйлар экен, туугандар. Шашылып чалсаңыздар болот. Эгерде кимде ким ушундай уйлардан алам деп жүргөн болсо, бүгүн 11 март 2025 жыл. Бир эркек музоо, анан бир ургачы музоолор экен достор. Көңүл буруп көрүңүздөр. Мынакей бул да ургачы музоосу бар экен. Бизге жиберди. Биз өз кызматыбызды кылып көргөзүп берип атабыз сиздер үчүн. Көрүңүздөр. Жанынан барып алсаңыздар да болот. Уйлар калбай калып атат туугандар. Кечеги уйлар бүт сатылыптыр. Кородогу уйлар, сарайдагы уйлардан дагы бар экен. Калган маалыматты ээсине чалып аласыздар. Доставкаларын уюштуруп берет. Ал жагын сүйлөшөсүздөр. Бааларын угуңуздар, айтат сөзсүз түрдө. Видеого лайктан басып, канал катталбай көрүп аткан болсоңуздар, катталып көрүңүздөр. Мал чарба көрөрмандарына бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Балким издеп жүргөн бир туугандарыбыз болсо, себепкер болуп калалы туугандар. Алып атышат. Мынакей, ким алса дагы буйрусун, кече дагы жакшы уйлар чыкты эле. Жаш кунажындар чыккан, сатылды деп мага жаңы эле видеосун жиберди. Буну киргизип коюңуз деп киргизип көргөзүп берип атабыз достор. Маалыматтарды угуңуздар. Анда эмесе ар бириңиздердин үйүңүздөрдө ушундай саан уйлардан болсун. Тиштерине чейин көргөзүп берет. Экинчи тут. Маалыматты угуңуздар. Анда эмесе баштадык достор. Көрүңүздөр. Чүй облусу Беловодская айылында турат бул уйлар. Бектур деген жигит чыгарып жатат ушул уйларды. Чалсаңыздар болот. İkinci tut. İkinci tut 25 litre sütkü. Torpaq erkekler. Ne ikinci tut. Torpaq urgaçım. Şu istemez mi? Bu kayra asimleyeni oldu. Bir cumadan öttü, asimleyeni olup kayra kaçırıldı. Bu da ikinci. Şimdi tuğan. Konten bağısı 225 minden birden alsam no 250 min bu 220 min. Ekonu 450 min berileri bağısı. Bir dengemle 210 min görlet, bu 240 min görlet. Ondan oluyor bir bit. Dişlerini açık aç.
Ateş. Ne arkadaşlar? Ne yapıyorsun? Oldu ateş. Şu bas. Günlük litrede mesela. 12 litreden. Bismillah. Nerede arasın ortada? Evet. Kalkırttasın mı? Evet. Öyle kalkırtıyor. Kalkırtma verme gel. Mezzağlattık da sağ gördünüz mü? Jelleri yumuşak. Ha, Jelleri yumuşak, рабочий. вообще. Ama 12 litre толып қалдық почти. Желде дағы шунша сүт бар дағаны. Бұғанша күн 30 литр жөніне береді екен анда. Жоқ, бұл 22. 12 литр толтырып қойды бұл жолы. 25-ке чейін береді. Бұл 22-не гарантияда. 22 гарантия екен, атак 25-ке чейін толтырып қойды ғой деймін ол жөнілі. Yerine kalktırsın ғой. Аса. Çıkartıl kaldı. Ayşe çelak koy. Plakları koyma tuttum. Kalktırsın ғой önüne gel. Ol toxtat. Hoştu. Ha. Gitti. Tamam, sayın hazırım.
Hey. Bunu vermesin. Gel bu kadar. Cevap straszne. Що, cevap straszne болып қалды ғой деймін. Көрмеге қалып кеттің ғой башылы. Жана аймедан оқыдым әлі. Құйрық uzun малдар сүт жақсы береді екен да. Еконтен құйрық uzun да бар. Каналдары. Өзінің құйрық uzun малдардың sütü көп болады да, мына еконтен құйрық uzun екен. Daha salsang dağıdıra çaya veredi. Böyle test. Okay. Sıtkın. Boyu 1.48 ekan. 310 ming so'm. Jetay boz 33 litr, 30 litrga garanti. Plan kartasi men bunda. Namo ikinci tut. İkinci tut bu. 160 bin so'm. 4 ay boz bu. Birinci tut bu. Plan kartası men bular. Jet var. Şu ister. Bunların bağısına 260, 300, 310, 300'den var. 300 bin. 160. Çeti var. Baktım var 300'den. Söyleyeceğiz. Var şüt. Burgaç torpak.
Bunun bağısı 80 bin son. Dostavkar болады. 9 ay olup kaldı buğa. Süt bağıttında.